Okay. Sigi Bugatti Chiron ne. Si 1700. Loina bag remote tagi sigi loina bag hang tokpa yai ka. Same video. What's up people? Johnny here again. Nasi di mo ka angang masagi haktagi oiba exclusive showroom ama lai ka maning lai se lily bit dai se. Sigi ma showroom se mo ai hapeta discover tok jara ke mayam da usara ke aduga angang masagi ko newborn dagina up to 8 years pawagi apparels adi accessories loina bag lai hai tare ko baby care products में हम लोग ने like आदु लोग ने पूछा रखे मैं हम लोग फॉबी यंग बिरमो आदु का like subscribe तो सिंह बिरमो आदु मनुष्य चंगोर से होगिंग जरा Alright guys, gaming platform TAXAAL ko amagi ay matang di description kitang capture ke. Sige se good observation skills kumba good IQ level, good knowledge layer gadi yam line pisatan mo yawo ka. Adune ay investments da 1 time 2 time na 9 times pisa henkelan bi yawo gi possibility layo sige se. Adune sige strategy ki simatang lay hajara ke. Kamain to gihara ka tanga sagi अखोइना गेम से सानबा होथ्रिङाइदा ngसागी मागी winning list हाना यंगबियो winning list से यंगा काना ngसागी last की 2-3 numbers तो नतबा number अतोप सुम increase तो is सिदे सुम यंगा कांदा अखोइना पैसा set investment तक सुमको अदु तारगे देखोगी ngसागी पैसा जे थोइबगी अखोइना फंगबगी चांगसी यामना वांगना लई हाइतार अदुगा ngसागी अमु अखोइना लुपा 10 जे invest तो मतमदा ngसागी लुपा 90 rupees पावगी return लाखबगी possibility याम चांग लेबो को अदुना TAXAAL से ए description दा हापचरके मैम डाउनलोड तक्सिन बिरो अदुगा सिगी गेमिंग एप्स से सिमसु हैपेट यंगबियो अदुगा सानबगी सानरसे अदुगा पैसा से क्याम याम तागे हबदो यंगनरस right newborn again horse ko newborn gi rompers se 350 ko brand se the makal myam lei aduga sigi Lelibit sida hopscotch ki so aside lei bising sida kitang ketar premium oi bai dare ko aduna tara reasonable price reasonable oi bisum am lei ko but chani hom dag bi bisum am yoi ko sigi se 350 kaktani ko se masa le ngang masa am gi dei am se aduga so ida bi masa gi su lei am se ko si 550 ko lei si 349 ko sida lei am se ngang bi masa gi Ada sigis 299 kaktani lace lagi grooming kit angang usagi grooming kit yam ti cute oida sa nail cutter am yore macha ama ka lagi scissor am yore staka daga sigi forceps oram do wale sigi se aduga lagi system ga yore अदुगा मागी से स्माइना मकुम थोड़ा कुम मले से 220 rupees का तने grooming kit से बॉटल से का से कलर तो बम ले पिंक पिक का लीफ फ्रॉक का ना माय ये तो ले socks मसाज ले का से 149 rupees का तने से socks मसाजिंग से का अदगी साइड ले मैम से si set ni konggaw ga kano ga
MRP 799 ko dagi 150 beef ne ko baby gi beef dagi 6 na kogi kano ngak ne care kit hai ko sida sudum samane kogi ka sagi grooming kit ne sisu 6 na 249 adagi sigi price na 549 ka sile adagi 349 rupees ka tani price kit nai ka aduga sigi sina 549 rupees ni adum happy dum yeng biro faza quality leba faza mayam leire aduga online ki price ka su happy compare to biro si am cheap boy ko adi am reasonable or price hai tar online again hong su am yawi 350 ka tani sigi se adagi 350 ka tani adanga si aina uchare imam sina mok angang mo sa gi ngatani ko uchai 549 sigi se nupa mo sa gi adagi sigi dress se Disney ki ko 450 ka tani frock massage some randomly some ayam sum uchara ke 649 adagi sigi price ina 999 ado yamna material di edum akoi vishal ga yawda dum mudri oiroi ko quality am kenara ni sium basna sisu mem yari pazazo sisu yem shoes ko newborn de gina 9 months probably shoes like ni sigi se 580 rupees nga sile mem color ke mem pazazo mem le tangang am cute do tangang ado sigi se sigi purchase sleeveless angangi set oina la eko smaina ani lais hopscotch kine sigi su aduga 900 rupees la ka de sigi sina smaina akala ani smaina eka sida su la smaina designs dagi bip tu am le sina waterproof oi baka makala ju 3 ml ga sigi se dagi tupi yori ka socks yori angang musagi adagi sini woni ke mem yori adagi se mittens yori sikaina socks sida socks mem yori newborn gi yam ada sigi price se 89 rupees ka tane sigi se 1 2 3 4 5 taruk ne piece taruk ni hali se 89 rupees ka tane sida socks for quality am le se ma ko le si 180 rupees ne ko piece ani da sorry single piece to 180 ko shoes masam jam le resi se C349 ni C349 ni C349 price happy pelo mana o male 349 C349 atini swagis simbio daga napi machagi am paza yam cute do yam le se the socks ka shoes ka plug pun mi de sigi se 580 rupees ne ni masam paza adiki sigi newborn gi skirt macha yam pick pe yam cute obam jule dem gi sigi si 399 rupees ka ten dem gi adiki swagi section sina mo 2 to 7 years adagi mo range ki angangi oirani ko sigum dresses ke mem le sigi dress si hopscotch brand ni aduga price na 1048 ka 3 to 4 years ki some like some randomly some selector si yeng si cinema mix brand la ka ni 6 na 1499 ka magi design tori me am se the CGC 1100 materials am na pay sigi me am se so that is skirt ke me am yori the sigi red dress ka sigi sina 1300 ka so le duka ang pimsagi suma summer gi su me am le si 349 rupees ka tene sigi se camisole ka lagi
ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯅꯔꯋꯦꯌꯔ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯏꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯟꯗꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤ 250 ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯁꯣꯔꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯄꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤ 270 ꯔꯨꯄꯤꯁꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯤ ꯁꯔꯠꯁꯇꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯇꯤ ꯁꯔꯠꯁꯤ 249ꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯇꯣꯞꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤ 799 ꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤ ꯕꯨꯠꯁꯤ ꯁꯤ 2222 ꯀꯣ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ सिगिसना 1799 अदगी बुट चले को फर बुट ले 1999 को नाम ले रहे ड्रेस तो सिस ले रहे 2 to 3 years किदा 899 हॉपस्कॉच की ब्रांड नहीं साइज में हम ले रहे सिस हॉपस्कॉच नहीं हॉपस्कॉच की ना कितंग ब्रांड कितंग प्रीमियम ला करने का प्राइस है और इतार के सूट में साइगी क्वालिटी दे दी हमना प्रीमियम क्वालिटी और पका 3 to 4 years ni 1,133 sima mams adagi sigisna peaches ko si jam pazai daga sigi price si 3 to 4 years ni adu si 1499 rupees ka adu size na hopscotch brand ka angangi nupam sagi set tas mai la yam gentleman no angangi ko my suspender is my half air the my hat half a car 1900 0 to 3 months ki and the key she's 0 to 3 months ki she's 1900 car and the get over ke yari sutle she's 1499 am say bow tie lo yo the color top of that sigisna khungau 2969 ka 3 to 4 years ki sima yare west court yare the khungau ga set ne 3 piece ka dagi sida jam cute lo kal yare 1700 ka si pazai si 1100 lagi si 790 set ne ko ko print ka hopscotch ki brand ya ada ina sum si mayam sum ut le ra di yam kuirani aduna ina kha sum ucharak pani ko si 1200 ni si sa botai is your zero si is na 1329 1990 Tigers we already 1300 the dark grease ka see 5 to 6 years ki see 1109 rupees ka so this jam cute or me am already see 2 to 3 years ki 1199 see pazait pieces jam high quality ni ko sometimes na kan to nate maninga se aduga yam gentleman no me already say that 8 years ki 1400 ka le si yam pazai pura Instagram gi model lo en yarani angang me am do si loi shelade bel ka se si 1048 rupees ne adu angang jagi butchule si 1999 angang pim san pam chalo yaran adagi swile me am tin just born gi khungka socks ka ko smile lai price 499 price lu ma normal aduga sum gisna nupam sagi 499 ngakne adagi som sina mong nupam sagi me am le t-shirts pa me am ang sagi ko 6 to 7 years ki hopscotch ne sisu 869 rupees ka 999 rupees hali de visit ka thari ko me am quality of ma tani
6 to 7 years 899 rupees adagi akoi Disney friends ka sisi ma'am lay 749 rupees ka adagi 399 399 ka adagi t-shirts fa this ma'am lay yang sagi zab ka 390 cap this later ma'am cap the 320 rupees and the gang go sagi innerwear I'm slay say that see 349 rupees ka to is the soup ma'am lay pamzan pim sa ma'am sana ya yam lay se helicopter ke ma'am lay ai demo mani su muchar ke ka Avengers की series की मैम ले रहे सीधा देखिए military truck के मैम ले रहे सीधा तो इसके की मैम से हम साले 299 रुपीस का तो नहीं और डेमो मज़ा मुझे कैप देंगे ओके सिगी बुकाटी शेरवान ने सी 1700 लोइना बग remote tagi sigi loina ba hangtok yai ka sing bi sigi helicopter na 699 ka ki mathak to number kala ka do ni battery phone ba gini aduga angangi mukagi potty thonana ba ko sisi am kana bani adigi sida angang sumna ba leire newborn gi baby butters sile adigi sida kogi seat ni ko toddler gi seat ni sigi se adu sigi price se 3999 ko sile mai kenu hab ko adigi sida newborn gi rocker Hello. 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 How are you? How are you? six the price cap 1100 adugo मैं लाख की बदे सिगी स्टेप से कितने केयरफुल होई बियो का अबदी फ्लोर से द क्वेश्चन लाइक अदो कितने गेम बियो ngang sa lagadi incline lay bani ko wo dragadi nan thu bu se sigi little bit high se sigi landmark si am lai re ko ako ai lay si airport road ni tirim road ni aduga Mahindra showroom si le ka Mahindra showroom ko thangna ba building dra lay re makha da ground floor da aduga sida airport dum lay re si Shanghai Honda sida lay re adigi cargo football ground si lay re adigi Toyota gi showroom si lay re ka adu sida U turn lo bi ro aduga sida little bit anomaly sigis aduga customers lakkiba singsina aigi channel lagi lakpirine na habiragadi flat 10% any item sigi little bit ki any item la 10% off dum lakani aduna Johny Sarungbam gi channel lagi la ine na dum happen mention to biramo aro taragdi 10% off dum phambi gani ko aro sigi se little bit ko ai si review to je ise loina bok online payment adagi card payment loina bok accept to Google Pay ke loina bok accept to gi ni ko cash ka tana aduna lakpiro hangang musagi newborn gi na 8 years gi loina bok lere apparel accessories adagi baby care product me am loina bok lere reasonable price to ko branded products me am loina bok lere mixed brand loina bok lere lakpiro lo sinjar gi video saida matung so inu ngana me am hapcha ke aduga si yona di bye bye